mukuru mpuzamahanga mpanabyaha kugira ngo dutange ibirego nubwo hari ibindi twagiye dutanga mbere yaho ariko twabitanga mu buryo electronique tukakoresha email y'abasabwa ariko uyu munsi twafashe kugira ngo twizanire hano niyo mpamvu twaje uyu munsi tukaba twahuranye n'umunsi wo kwibuka abacu baje kwimbatumba nkomeje kwihanganisha abo bari bose kandi nabyo no kwibutsa ibirego byabo nabyo twatanze muri rukiko. Rero ibirego twatanze uyu munsi nibijanye n'ibikorwa byabaye muri uyu mwaka cyane bya bombardement zigamije kurimbura abanyamurenge mu murenge ndetse na muri n'ahandi mu gihugu. Uyu munsi rero abatwumva bose abatutsi abanyamurenge n'abandi twaje gutanga ibirego ku mugaragaro gusaba urukiko mpuzamahanga ngo rutangire amaperereza kurikirane abakora ibyaha kuko ababikora berekezwa buri gihe n'amagambo ahemberwa kandi iki ni igikorwa kimaze iminsi ntabwo ari igikorwa cya mbere bibanziriza bya Gatumba mbere yaho bigakomeza na nyuma ndetse na Gatumba ni nko hagati twaje kwibutsa uyu munsi dukomeje gusaba ubutabera kugira ngo abatutsi muri Kongo tunibutsa urukiko ko bafite ibirego byacu bya Gatumba ariko ukaba rucecetse. Uyu munsi rero na mugenzi wanje turi kumwe hano tumaze imyaka myinshi dukora amaperereza kuva 2019 dukora amaperereza n'abandi bakora collective team tabonetse kuboneka hano twahagaragiye kugira ngo dushikirize urukiko ibirego turi kumwe n'aba victims cyangwa se abamwe mu babuza ababo cyangwa se biciwe ababo. Uyu munsi rero tumaze gutanga ibirego cyane ku mabombardement cyangwa se indege zarashe abasivile mu Minembwe ndetse no mu n'ahandi hatandukanye kugira ngo dusabe urukiko gukora amaperereza. Ntidusaba ko uyu munsi ruca urubanza ariko turasaba kugira ngo uyu munsi ruve mu biro ruhaguruke gukora amaperereza kuri ibi birego tumaze iminsi dutanga. Ibirego ntabwo ari icambere, ikirego ntabwo ari icambere. Tumaze imyaka myinshi dutanga ibirego bitandukanye harimo n'ibya Gatumba twatanze. Ibirego twabitanze mu nkiko za Kongo, twabitanze mu nkiko z'u Burundi hakorewe ubwicanyi, twabitanze muri urukiko duhagazeho uyu munsi hano Ilahe, ariko bose barategetse. Ariko ntitwenda gucika intege, turakomeje kuko biranditswe ntibizibagirana. Ibindi birego byatanzwe tumaze bise dutanga byatanzwe mu nkiko zose za East African Community zo muri region dusaba uriya bwicanyi kuribwa ko baturage kwicwa ko baturage bazira uko bari kugomba guhagarara. Hari amadiskuru dehere cyangwa se amagambo ahembera urwango hamagarira kwica abatutsi mu karere. Uyu munsi tunababwira ko nk'umwe mu bavoka ba Gatumba yuko uyu munsi kubera ingenga bitekerezo iri mu karere y'abakangurira abatutsi Burundi banze ko bibuka babo. Rero itugomba kubiceceka tugomba kubivuga.